Kwaso. Kwaso. Me say Kwaso. And I'm saying Kwaso. Kwaso is Kwaso. I didn't do back. I'm a far from. No. Obama na no go from beti aye go so te. Sam I ask me for my debut. No say dey na do be pie ha. Nana. Did come what na see? DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi kasebono enchiremu eni. Masebadwane ojinemu edema adehia. Wanom ewo yape kisogu abato empesu aso. Neden Edi John. Abdullah Jinapo. Odi kokobo kese edi atuo edi magana adehia nyina asem. Oma yatim sese no. Wanhwe ni ya Inefo bage bezem yenu pe entemu no. Omaga na nyinam kane nyina da. Ebeko off. Ni nyina bedundum. Si ekese mpo de DLFM ha se ye de ne kura de am se kokura. Aha, nya ka abona ni dada kura dum. Aye nsempi na wache mu sem. Wo hwa MPP amanyoko na betina omaga na banwa so na. Ghana man pani asese amekese okona homgye mu. Na danko akufu ado. Ene na memu obebu ye no. Omaga na honi ni ensensem so no. Wanse damfana ni amfa ni akire ye. Ebe shempenifo bose sese ekese nyamkane no ejene naso preme na sese ekese no o kirem sem eniama nyina agi agu kura eniama ntumi nkon kanje kura ni senti ebu eye Abdullah Jinapo ekirem sem sana montu na Ghana mampeni ayese mekese wakona humgye matu no enkon kane kura ni senti ama Ghana ese ekese dumsom ne de enche bia ebesan asase kura wakase ekirem sem oma yatim sese no na ka onim se Ghana de ade ba ko etumi bua manyinam kanea etumije ne naso ye ni nyina na eye hydroelectric power evise thermal energy no natural gas ahodo ni crude oil no this is ahodo ni na komo hwe ni mu se kanje hwi krempo no Ghana man peni awakona homjem eye na danko agufu ado obetimi nya bo na nkaje moto etododo matimi de ese wonom na nkaje ban foforo aban enkomotuma nya bi e de abadwuma nanso sabi o kirem se enam abro eni be yenti na danko agufu ado eni na memwo entima nya sesapa no amfanto wa ese amekese no John Dramani Mahama na membu wan ha obebre ye pevise Ghana fo yemomade nim ensuo mfantwan wo pay free se dumso do nso ne de wan hwa ne fo mienu ntem ko no Ghana fo dumso no ebesan asase Abdullah Jinapo ne nsem no emu nkiremu no enie. Well done, I have bad news for you. Just today, the confirmation we are getting is that we have only 5 hours of fuel stock. If you look at heavy fuel oil and distillate fuel, we don't have up to 2 days. And so in 2 days' time, we are likely to run out of fuel. DLFM 106.9. As we speak. And it takes on average 4 weeks for the fuel to arrive and 4 weeks for the fuel to be treated. And so we are in a very serious situation. At the transition, we brought this up. The outgoing administration assured us that they had procured some parcels of fuel. Today, right after President Mahama assumed office, and I said on the transition, my checks indicate that we do not have fuel that can cater for even 2 days. So clearly we have a major problem. And this is an incoming administration. Even if you order the fuel, like I'm telling you, it will take about 8 weeks. So we are in for real trouble. Ne kwa kramo no ena John Abdullah Jinapo esa kire musem. Sesi amekese no enedo yada anopa ndundum ena Ghana mampeni eya His Excellency President eya John Dramani Mahama atonkra ede ama Chief of Staff so mon homode na enedo yada ontumi entina dwam no onfre eye stakeholders ni nyina den hyiamu no monwenwene ho no mu kwampon betumi afa so no manga na sesi eye kese no enyinam kane asi ni tirase ne bedundundum no onom emfa nchese pamfamra na wonom enso ano efisi yentumi ntino manga na mu bio emadum so emegu Ghanafo adwuma ene so mu nkiremu no enie. The briefing we got at the joint committee was that they had not secured those fuel, neither had they placed order for the fuel. And so we raised that at the joint committee. And then the Minister of Energy assured that they've already sent in a requisition to the Minister of Finance. Fortunately, I co-chaired the meeting with the Minister of Finance, Honorable Mohamed Amin Antel, and he assured that he was going to work
to ensure that they place that parcel of live crude oil immediately. He even went further to say that he was transferring $70 million to GMPC. This is officially captured in the records of the joint transition team, which I can make available to you. And so a day or some few hours to assuming office, it was prudent to put the facts out. And what I put out has the facts. The 70 million has not been transferred to GMPC. You can check with GMPC. The parcel of live food oil has not been ordered as we speak this morning. In fact, this administration is a new administration. So the previous administration, despite the assurance, did not order that fuel. Today, 10 a.m., His Excellency the President is instructed that the Chief of Staff chairs a meeting of all the stakeholders, GRICO, WACO, GRA, GMPC, BOST. You mentioned them. All of them are supposed to appear before that meeting. Those of us who served on the committee would also join that meeting. The essence of the meeting is to find solutions to these challenges that I've enumerated. And so yesterday night, we did a lot of technical work. We've put some options on the table. That will be discussed at the meeting. His Excellency will be briefed, and I'm sure he will give instructions to the Chief of Staff. It's DLFM 106.9. Any awoti ye yape kusogu mashibedwani ono ena akane no ye deputy energy minister ne den Eddie John Abdirai Jinapo ena wotim se Ghana yetim sisi ne de ya hwe ne yadum so no ebegudre kuri pa ma Ghana ye hunu se yes nyame oyodo pa emunchiremu ena ye de asomwe. Yedaswa ejina nyinamu kania ho nsensema na chese former minister for energy Herbert Krapa ede abetuja se NDC aban no sane mo ba abema mo behu se kania ni jina so no mo hwe se mo bema no ejina so sa na mo munyan se mudi blame eto eye MPP aban no so okasa asem we wa bra ye co-chairman edema transition team subcommittee ewo eye energy ni natural resources so eye John Jinapo ebeka say ya ade MPP aban efra aban mu no omode eye ekapa ne ohaw ana ade abeto eye power sector ne so no ana oche say nsama wo ka ne de nukra bia nim mo hwa say mo be maintain eye power sector no na mo be manage ne se ne be ya kanea no ebe gina so se ne MPP aban ne wo so no na ejina so na munyan say mo keka de mo keka ne kra na asa na Akufo-Addo eye omanpani dada na nado danko Akufo-Addo ebe fra ban mu no ohwe bibia say ye fu omudigu eye power key plant ni mu no bibia be koyie inti mo hwa say mu be manage ni ye se ne be ya kanea no ebe gina so na munya entro na mutwa ede a kire eye timamufuo no na munhwe ni ye se ne be ya dumso no enya ade e besan ya ba se ne mo betena so afi etwa mu no na mo ye no inti mo hwa say dumso ne de ebi nsi wo oman yi mu bio. Ayire sesra enti we dia ya wan no ai kese o ma ya gre we kan na we yaba edi ye besre dum so ne de ye hu a be ha yen ne de sesi a mekese kura ye de na ko eko oba not legon ha se na boba junction ha ko nyina kane no ageta enti ye nim se de John Jinapo kan ne na eba mu ne de enti we de ne manim ya meeting no mo toto ne yaman manim yamaye mo ma meeting no nya guy pa free say anya ne sade ya so betumi aye hye pam wi a yanto akase ebo no so na yankwa yanim na yebo ade awura mu onim se yato aba wi obehu ana enipa bi asore ane yato aba wi abanse se nyamba officer wotim no wote ho gidien yaban na aba sore na fatran na maye free say yaban na apa akoye nsempi na esi amikese no eye civil and local government staff association eye Ghana etanitia eka ne say ye cruiser company for bontem abeka say chirim sem sa abanya wote abanwa sesi ayi Ghana man pani eye John Dramani Mahama so wanhwe ne ye pan finance from dia wono ebeti tesko ko pa ye kire e de a kire ne pa free say de yakoso no emu eye pam ene ebimpani for say e de anti ana mo bon aban eye ntrenin ana mtem say bo mi nana de asie na eye pam ene say wankasa wonim say oman Ghana yetim sesi no aban adwuma fododo na tetete aban aden ahodo ma yeboa ne yesom oman Ghana sompa na yeto abawie ye wo ho no mabonsi ye bo prim kokoko osekrate na usi ha ye den na onim se yeto abawie abansi sanya ba na oti dem ha gidien baba na sese nkuku no nkaka na fo ani kire fiefiri se ha na ya ba ne de ye gye dan efisa abansi san na nya ba ne yetu afiri hanom ena pani kirem se de ben na Ghana ye kosa atibiem yeto abawie na sabanse samba obi asabe oya abadwuma nso ne bone wa ye ne sen se ye pam no apapa no sum
asasai edam pomane ade agi edan de free nsem de empenifo chim se de ekoso no enya de ekonka ne yekram na Ghana fo beka ya UNDP atan wo nkaboponi mantem ha sei no be hodo a Ghana adwuma ye fododo na adwuma esoma ben ebo moden ede honom atimi aye o matena ya wonom esoma man ya se amekese ni wonom ne omoma ene omyoma chichite sa atena ye honom ambo moden ebo adwuma wadre ebo ma Ghana empunto eguso ekonkan na se amekese ni probinom etimi ede atuo ene ntare ne ma hye shomanim etimi etata ya badwuma ye foi eka cha wonom se dabi be na mote no monso no famfiro mfisa bana ya to abawie no ense se etimi aba ne senti mumfiri honom na mfomani emfa kire fiem na tese nsem we mu no ene nya na abote abata bonte no executive secretary edema krosa meye adwumakuo no ne den ade Isaac Bampo Adom wakasa kirem sei aban bo homadan yanyima bo mane ahwem mapa efefa sa ne mabone a ekoso no fise muntumi ntenase ewro mo nka bi emfa nhye mu no mo de omudwumade omudia ne sem wonom esom aban ne yesom aban so na kaja ya to abawi a firi hanom tu firi ha ye papa wasum ya jode de firi nsem ne de aba o kirem se mu ya ne sente ba mo de ntenase na hwem mapa emfa de ekoso no wasaka se kirem se abama no homaden emfa ne nan emfa sifom na sa ne moto na ekoto no ena sa ekoso no eto entimi entwa efrisem wonom ntumi ntenase won ka bi mfa nhye mu so mo so mo maya na ate wonom ase sorry firi ha no mafise ya to abaya nsachira yenti yentumi ema won ton koso ensoma aban e wodan mu de opani kirem se o ntumi ntenase se won so sa ne manama we su nti Ghana man pani John Dramani Mahama so ma wani anya den no amfa woni amfansi form antia sa nipa bonufu a wo motu sa ne mo boni we dia wo mo so betu tesikoko e de acha bo be yo ye kire aka akira abansa ya doto ne senti abamba no homaden enkasante se mo be yo ye kire adwuma mu die no wo mo ton koso anya adwuma biom wo ma ka se kirem se okopia miam ya hodo bi a eye Roman Rage efise Rage ankasa ele boni ena fise ekuku helse no so wo osu ene mpotem no mu kirem se wonu madwuma ye fo mo ho no emebuni atuma tro de aso mo so papa wanum sum ka kire mo se da na motiti no moje efise abanse se no aba na so maka se kirem se sempenifan fom na fancy fom anya mu hwehwemu paama o mantumi amasa ade hye na nyasa no ma na ekoso ne dia o meyo ye kire akwa tenafi o mmomode anya adwuma se bebetumi aboa na aban no etimi etie wonum sifim ana se wonum esum sa sensem we nyina no eye opanipan din ede eye Isaac Bampo Adwoa no eye kirekirefo panim ede ma civil eye local government staff association Ghana ene nsa ehyen krata we ase yento akasebo no eso ye to akasebo ne so ani ekwa eye Enquires central na chese maburu eye ndisi maburu omo Enquires central ede abetuja kiremu se so man declare baba sade se ono no wadi nkunim sam na hyebedwani ewo ye sampesua ne so a enya ade a omo beti ase kra na emom se executives ndisi executives no anhwe se ombe declare baba sade enya ade ombe ma obi a abegina sam na hyebedwani ewo ye Enquires central a chese omo kiremu a eye Patrick Yaboa ma onu na ye MP elect a ogina de ma eye MPP amanyokuo no ebegina oka se eye mebu na omo wo Enquires central ya akwadwofo ye pa nti obi otimi gina oka se emebu na wo ho ya akwadwofo de nti ana omo prema omo onu bedi omo anim se mahebedwani nti omo hwe na omo mpa justice enfema ye baba Sadik anya saade a campaign podi anya de ombe mama beye bi wo ye Enquires central Emma imeburi bo modni aboa ties ano page atumu wa ya Abekala Pass Market road hono ma mo chese so man timi and declare baba Sadik dia enye nsem ebeba ho na enye nsem keto ye nhwe ne ma omo ye It's DLFM 106.9.
wuti ye NDC mebu na omo wo Enquires central na omo kire mu se just o mani abre papa yes nti so man declare baba Sadiq dia chese enya asem ketwa kra we ye Enquires central constituency nim we achi na ye assembly member Rashid Alhassan enso ede ni nsem etuja has been on our neck, pressing it hard, making sure that everybody in Enquires Central do not have job. He made it clear in an interview that the youth in Enquires Central are lazy. Just imagine this. A member of parliament for 12 solid years uttering such a word to his constituents, which means this man is not ready to help the constituents. That is the main reason why we decided to make change. And we made change on the 7th December. That change reflected in the declaration. Today, as we speak, we want to send a strong signal to our party hierarchy. Especially, Johnson Ketia. We want to tell him, the conversation he had with Kwadwo, we've heard it. We had all the information. If he thinks he has any presidential ambition, he should take it from the Enquires Central. NDC in Enquires Central have come to an end. Nobody. If they don't re-declare Baba Sadiq, they should cancel it out. Nobody in Enquires Central will do anything. Nobody. If the party of the are going there to work it out. We don't have MP without Baba Sadiq. If not Baba Sadiq, we don't have any MP. Our president that Baba Sadiq's verdict have to reflect in the people. The people need change and they voted for change. We don't want to send any signal again. This is our first and last signal. We are bearing this very time because the verdict of the people are very, 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 very sincere and very grateful to us. We don't need anything from them. We don't need any presidential power from them. We don't need any ministerial position. All we want is Baba Sadiq to be. We don't want Thank you very much. Eni ya wuti ye assembly member de ma Enquires Central Rashid Alhassan. Mo cheme se Baba Sadiq Amadia. Mo bia ma me ye ma se bedwani wo Enquires Central. Dabi. Samo. Se Patrick ya bo amase o mo ya kwadwofo. So mo mpini mo bi o se o mo ya kwadwofo de o be ye ma se bedwani ai. Okay. Yo, yate. Yen to akase bo no so. Ya to ase yen fa yani fa nkyere mwan. Ewa pie mantem. Na de hia wonom wo adakwa suhum. E de adesre, e de atoga na de hire nyira nim. Titiru ene o mampanen. Ene enwumaku ahodo amonhya abansia kakra wo nsem se momoden. Na muntumi ye donation kakra emfa nkoma wonom na wonom entimi emfansi ayalasabia efrisem. Ade won potem honom no moyade a. So mbetumi akwa ayalasabia na je mutu kwan enantea ba kwansima miensa ekopiem ontunkum. Anase ne kwansima maako be du baako 11 kilometers ekopiem osuhum ansana wonom etimi akwa ayalasabia. Na mojemre ene DL kasebo yensem training eye Emmanuela osenya akotwetwe nkomom. Ena assembly member ejinamu edema eye Adakwa electoral area eye Honorable Edmond Bidiakom o kirem sem ha adwenye pasa ade hye omo Adakwa ne mpotem ebetumi ehuna manesa firi so omo so ye Ghanafo omutua to enti ade enti na ade hye ne betumi atena krom honom no obi yare mpo a apomuden ho sense mutumi nya yaresabia etimi enfomani enfankyeremum wakasa kirem sem sese ye kasa ne mpo ade hye ne gusu akeka komonsa asempo senkaja ankomenya ban anasa ade hye bia omunsem go bie ebetiata wono ma kire matumi asa yaresabia ede ma ade hye ne hono mafise kwa tente mutumi twa ekopiem ontunkum anza se sohum ne de emu oya pa wo kirem sem ansa no bimpo ebekopiem miamia hodo ayaresabia wona nimpo nimpo sabe sa wona aka na wo kwan so obimpo ya de mu otia na wafiri mu ni senti omuntumi international ade hye no embresa ni senti omde ade sere kese ede atoga na ade hye nyantitu ni NGOs ni so momoden no mabo no muntumi si ayaresabia mfa mo firi se wo mo so omo ye Ghana ade hye nense mamu kiremu no enie so na mekan no kromu ha so nti obehwa apemfo ne omo wo ni nyina no obekọ so to agi so manant ya ebia nante akosum ebia fa moto akosum asa nti eno so ya de edi enya pa bu akomo malaria agi so wafaka akosum asene almost 30 series asa na waje ya sa o sum da no so nti besre se ahanso se senya clinic kokra so normal yare se malaria no man I am Calbia
any normal antenatal, regular antenatal be a kayapinfo no e wa no so mo beto so na be ya once friends ka kesi bia fanko hospital nti esre abaya no ifa sre ankora se omo be yemboa na entimi ensi yesukudan ene yen chips compound and as a clinic ebe bia no ebe ka bia kuma se obeso mwa no yebesum nti me da wase papa eni a woti ye aya assembly member no ogina mu de ma de hyamo adakwa electoral area ne den Edmond eye bediako ena wotirem se de ado ne de wanom ehia emwaye pam eno achi ena Emmanuela osenya kon esan bowura mu kopie mu e wontunkum ena one mpanifo mo ye adwuma awala sabe ye ho na musu kirem se ye bom na bra Facebook no so DLFM 106.9 na sini obo adwuma ho na mo ne kirem se emu oden papa evisa ya sabe ne kura ho mo kirem se bi kura wontunkum no chesedane nyina tete apansam a prokra na apan but etimi age ho nyina de aboso a chesene se mu je omo nan edigo amusu ani se de dan no kura mpo de otimu ze we obi dan kura no mo han ni senti mpanifo mesisi fufuro emfama wo mafiri se de ekoso no obi kura ba ya sabia na ne nkwa e de esen mu me start from Intunkum chips I was Suhum municipal na your facility no I chips compound na you provide services to almost 5 communities no we are lacking a lot of things most of them maybe beds I am patients ne ba you detain oma you do omoto so na say even say you provide first aid crana so better so bed the function of facility na is just one your labor bed back and say deliveries back that's more than one we have to refer to an other facility and being at the chief's compound too working in the villages no most of your mothers no answer no bedroom clinic not to say abofranity baanesa into sign castle will refer now not to say either we are losing one life or 2 life into no na ebu okra SSFM kra na betimi a provide service na say ye into basically be here beds and for storage of our vaccines no so no your vaccine fridge and yejuma eni a woti ye aya na esefo a wanom eye adwuma ewo Ntunkum aresabia no wapie matemu na mu kirim sem okwohwe se de aresabia ne bobrejina sese dia emu oye pa ne senti wanom ehia emwa ne kwakura mu no ena de hye ngodo Ntunkum ena afia da kwa wo so kɔ aresabia honom ekwaja arehwe so de nsem eto DLFM yenkase ebofo enim me start from Ntunkum chips I was Dabi we dey staff enye wa esre wada ma de hye na mo so kwaja yarehwe ni bi enkasa Adakwa community ye nya clinic wa no senti ye nya support say bi me fi abe mo me ba be boa yin yes rom ya de sre de ne say da be yo bi yare emergency bi si a ka ho kra ne wa amai nti ne say ye wo clinic wa hanu ma na say ye nya aka kra ya betumi arahye akọ honum amama ye ne amahwe nipa na mana enyankwa mana tena nkum nti yesre ye de ade sre de tumani se baby bia support mwa wo bia no mfa me boy enya clinic na nipa enkwa ho hia clinic na ho hia ye mpa wa ha e se aha ye center otwe adakwa ni Ntunkum ba wo hwa anka wo se clinic ne wa ha se nso akodi Ntunkum nti eho no so ye kura eni a woti ye eya de hia wanom ewo adakwa eno no ewo epiemantemu ena omo kirim sa yare sabe no mu hia bi pa na de ekoso no so mo nsanka ebe ha dwenye pa emu nkiremu ena ye de asum ne ka amaniboi no yensem twere ni Emmanuela osenya kon ena de amaniboi ebesum ne ye dan ye ho afa ye na dwaton de ye ba kasebo ne ka ye ne de beto aso e de amamo Makwantu ohun sam aye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye investigations about womo na me hu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa ama won se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai,
Poland, Croatia, na afei kura de Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menkyere wo mo echiri kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko Barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station Honomoa. Phone number 0244-291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. 106.9. Emra yedu eye nigidie kase boso a na chese ora bi e de nsema betudwa e kyerese bra owusu a ye na elim se friend si confusion owuo na owuye no e yade a ohun ehun nsem a enu nti ode abetudwa yade a waye video bi e de abetu news deck enu ye eye GH page for there a o kyerese si confusion owuo na owuye no e yade oye nyema boni bi enu nti anode to anananom e wonsiedo a ochese yade asi confusion eti ase no na yade a one eye awarefo emma anetwempena ewo man mu achese eni entwa ye kra ye a ochese sabi endakra no na emma ne da no enye no nko ana na oye na emomoji sika wo ba awarefo bi a na chese sika no eye ni kunu a wa abrochire dia na esan se okunu ni pesa onji sika no efen free abrante yinche ya wanya ntino ofa akwan bia so se na ebe ya obetimi enya ni sika no e bag a o chemu se ya dia Dr. Like Crampo no eya we se yesi confusion agi sika no e wo ba warifo we no nim niam yesi confusion no eye na emom o man pembua ama papa yi ye na agin se eni obefa kwan bia so e de agi ni sika enu achi ni Crampo ni yire etimi to anananom e wonsi edo na no so yade asi confusion Dr. Like empusu wom sani yiri na wu na yade bibi nso betimi ede aye wom na emom omode omuyi omadwen kra free so nti ayesi confusion owo na chi na Dr. Like ene ne members oni omuyi adwuma efre ye papa yi ebisa ni omone omokasa sani ebe ye ombetimi eyi emu no esie no yenti nsem a okan kitwe bi ana media fa confiance abrante na wo no wa tumu bi ni ne mo na me ka kitwe bi abrante ani obi ayi re ko twempna e ma oba no e fa be ma ne sika 1.2 billion ani bre abrante be ma no e ba asem no so no wo de beto nene ani kura nim sa ade we na abrante aye no no de sika de odi sika no back ama abrante ni bi nipa no a one ne yene ne twempna no odi na tempasa ema bi ka no kwa de maami ete ba sa no abrante ko beni na okko nipa na akọ ne nkyɛn no etia sika no ma ono abrante se ono ba no kɔ sika enti no ɔyɛ ade tia confiance ene ọba na ono ne twempna no ne sa nipa na ayere ampa ni ampa ne yere no team wawuko osaba dio be kan say ne yere na wawo no and boy said the next ayono me according to me minimum say nene na oya we say we ewo adeti na man pa mo anso 1.2 billion minimum sa crew no committee metia na ka asem ya kwakoda ni pa say nya oba na on na da halo le muniskan de obagi what I say na me no ka say boy wu ye no abrante na soma ni nya kitwa because ono wa botire wa soma ni nya kitwa so onko beni na onko da ema no abrante ni wu ye chi no ne fedie abusuafo no 106.9 it's not my channel eni ya wuti ye eye eni a ye owura yi nsema obeka de to abontin se eye bright owusu aye na ye friend si confusion ni wo owu ye na chese enye kwa yo yamfa ya ni fankyere mu ewo Facebook no so na yankan adehye bi adwenkyere we ya Richard eye awaya na wo kyere mu se DLFM 106.9 o kyerem so ma ye nyina happy new year pa ene yen etiefu nyina no da yanse ewo adwuma pa ye bo we efri eye or say office was sent here e bi nkoma ne wife eye Sandra awaya you ye da se pam baba mahama oboase no kyerem sem NDC have started giving excuses of their premises you yate why send promises or mo share ne bo share mo share no ma sha say pe kwan bia so a
wombefa so omundi omboshe yesu nti yo baba mahama boase yedase piaga chire mi se dumuso grandfather mahama is back yo yedase we su free Richard ahwe ene we chire mi se good afternoon to you Pentecost elder takrade twebe Kwadwo krom de shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B ena afin so Adwoa Agyei Sikapa mu bo adwuma yipa na kasebo no emu oda pa sese bia no manam na ohwe yen live na sense wotie yen edifre betri station DLFM anes o chire mi se kasebo no edem yipam wenzu every vida akatara ene wo chire mi se enti eye abugina po ono no wabeka no kra na akire yen ono no nka na dankwa kufu da memgo no ho enti de oka na ye no kra enti ade enti de binu beka se onsema waka no enye efiri se ohwemu a eye Ghana mampeni na dankwa kufu adom miss management ne mo wontutu ne yenti ne Ghana for esan ekwakwo wura dum so mu yem ya da masepa na mu nyina madwenche ye na Ghana de hyem ye begina wesu na de ra gemi sem kase bo no ye bunukom se pom kase bo mu semu fo ye maze mebel entwi ne se mu ede ema ye kofitere kopie mu e wo Facebook no so enanu mienu a de kase obesoma wie no ede amege so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes aruswe na Adwoa seki wona mpamfo betenase na DL hour ba beto ase ba pa Charles Kwadwo Fusu no nyuma hodo a wote a wonte aso mbeti ekire ni nyina mu ma wonso wahu se de ekọ ene ne yeba e wo DLFM hour eye dwumadie no eso mamu bia mu ene tia adehye Give us P capsules.